Kublai pi baro yang sobhai pi ketup kubo mentek janmiat seban paj kubo ki berbanyak ini pecwai kimat ki berkongsan. Yashim benta Menteri Rang Ba kejelau Konrad Sangma lembat ki hek sorkar bat ki kena pulih ke program Tung Dieng ha Sikpak. On pelait ketenat ia ke tender nak benta ke Shillong Roadway Project Hashwa ubenai nailar ong Menteri ketenat jengok kai perthai ubak pol lingdo. Temu ketenat excise jong ke sorkar berpendon kam ia ke bor digital pelong ia ke jingkmi banyak halo ke jingla ki jela bermarjan. Bat pelipat ba Deputy Commissioner ke West Khasi District ia ke jaka penek dok ha kawa yang ha ke shnong risyang. Ki kubor ki berbanyak. Kumshi benta benrekhe ya ke World Environment Day ne ke sengi Menteri Rang Ba Konrad Sangma lembat ki hek sorkar bagi kena pulih ke leshim benta ha ke program Tung Dieng Shillong International Center for Performing Arts and Culture lani Sikpak Shillong hamau ke siang. Kajela menta Meghalaya kelatung pelat sanlak ki tenrai dieng Konrad ulaong bakin sabet yu sembai ubasuk bantung ulaong bakane ke long ke basngau tenat namarngi hikai ki kun jongi benwanra ya ka jingjerngam ha Meghalaya agajuk kopor Konrad ula pelipat ba ya ka Nature Interpretation Center ha ka Pan Nong Light Park ka bapen i bat bu jingtho ya ka jingrus pa ka jela ha ki sentiu ki skot bat ki ding ki set. We have these new seed balls that we have, which actually are very easy to plant. And we are experimenting and trying to see how we could have different ways in which trees could be planted. And this is a very easy way where you just simply have to throw it and the plant will grow. So therefore, we thought that the best way to make this happen is to have our children, our students, the future generation of our state and our country, to be part of this very, very important occasion. Menteri ketenat kam jengok kai perthai ubak pol lingdo ehnin kesengi ulaong baketnat kan sepelat ia ke tender nak benta ke Shillong Roadway Project ke basyongdor sispa sau pokulur tingkah haswa ubenai nailar. Abakren syakila patai kubor ubak pol ulaong bakin selak ban sedang ya ka jingtei ubnai no opera da ka bebenrap bahkan shimpor arsnem ke sorkar ban pendep ya ka negakam. Ula pentip badangshan ula let jengo ke Switzerland ban penbit penbiang haga bantai ke Roadway Project. Ubak pol ulaong ru ba ka jingtemu halendat jong ka jinglet jong u kalong ban pentikna bala pensyong nongrem ya kene ke projek hakarukom katkum kiri hakadau ba Europe namar ba kari Switzerland ke don ya ke sun beneng bat kilom kiwa ki be seriem kum shenie katkum uba pol kene ke projek kan long ka wei na ki cable project ki ba he tam hakatan shatei lambingi. Primary objective of the visit to Switzerland was to facilitate the start of the Shillong Roadway project, which is an ambitious project of over 140 crore rupees funded by the Asian Development Bank. This is going to be the largest cable car, the largest roadway project in northeast India, where we expect a very heavy footfall of tourists, and tourism has emerged as the single biggest employment avenue. Ketenat excise ke Meghalaya ketemu banjam syakajing pendon kam ya ke board digital kenang ban pensuk penstet bat syai ke rukom trikam. Kadai ke juk jong ke teknologi bat barong ikwa ban pendon kam ya ke digital berkentup ya ketenat excise ubak kermen syela ubalong Menteri ketenat excise ulaong bala pelong ya ke jing puli benia namar ke jela kadang kmi tu ya ki jela bermarjan ki bala pendon kam ya ke board digital bat dai halo ke jing la jong ki on sa shim ya ke rai bekhat do.
Lada katanat excise kan pendon kam ya ka bor digital komta barok ki kam bakentup ya ka jing I permit ka pass bat ki application betemai ka jing pentemai nalo ki jing siu on shule online. Ka jing le online kan la ban penmi ya ki report bakentup ya ka jing lum khajna bat jing lum tup ya ki jing tip. And if that really works well and then is benefiting the department, so we would like to go ahead. Because all in Indians, now everything has been changed. We have seen new technology. So I believe that in the modern world we are living, we should have everything, digitized so that things will be faster and then people will not need to spend much of the time. Kum Shibenta Banrakhe ka World Environment Day Deputy Commissioner ka West Khasi District uba Garot LSN Dayak sinin ka sngi ula pli patba ya ka jaka penek dokha hakawa umyang hakashnong risyang. La penyat ya ka ni ka jaka penek dokha da ka dorbar shnong risyang bat ka VDP. Aga ni ka juk ka sngi udisi ula pelaj ya shibun ki dokha bala senyang da ka dorbar shnong bat ka VDP. Abakran hakan ni sengiu Deputy Commissioner ula ong ba ka long ka badon ka man penek pensa e ka mariang bat ki saudong saukun. Ula kran ru halo ka phang pedeng jong ka World Environment Day bat ula kentu ya baro bakin shim ya ka jingkit khle ban penek pensa bat ya dai ka mariang. Ka World Environment ya ka bha kamiat ka dei mangi ka dau ba kelong ya kene ke environment le saudon saukun wat apa district ka state jong itu kelong kumne kelong ngin sedang nalade padle ai ban bekela ya kene bat kene kedai kesmi ke badan kam ke pekelpang hadu kata-kata kam tam ya kene ki heb ki badet kicung. Ki Sipai ka Shispa Khat Khandai Infantry Battalion Territorial Army Assam haga jing persang kari bat kitnat Sipai ban penek ya kemariang bat kesun beneng kalalong ka bentar bah khamat e jong kene ka jing lam. Au news nem kene kitnat Sipai kala pelong ya ka jing thung dieng akaba kala thung palat lai spa tanrai ki dieng da ka be trelang bat kitnat Social Forestry Division jong ka East Khasi Hills District. Major CP Marak ubalong PCCF berim ke Meghalaya bat ke H latu ke badai ke DFO kila syakot ngobha bat dan benta ha ke sngi barok sipai bat ki he sipai le shim benta shit reham bringkat bat ki bahayeng asem jongki bantung dieng ustipoi karan chetri ula ai ke jingruai ke basngau tenat halo ke jing persang ke battalion ha ke ni snam bat halor kumno banle ha ke ni snam banwan. Ka Kenru Khalot Committee jong ka Sen Rat Jawai ha ka jing trelang bat ka Yes Meghalaya ke les nok tilang ban rakhe ya ka World Environment Day hapo ka phang pleng beat plastic pollution da ka ba khampai khmat halo ka jing ta ya ka so Jawai ya ka ni ka jing rakhe la pelong ha Chilyang Rat Community Hall akaba ikong nilam roy pasa ibadai senior secretary ka Martin Luther Christian University Shillong ilalong resource person. Hadian kene ka kiki si Sen Raj Jawai kala pelong ya ka jing thung dieng ha khlu lang do ya ka bala wan ben shim benta dagi khna na ki school beper ringkat bagi record jong ka Sen Raj Jawai. Mentah paling nyepet ya kajing long juman kasih meneng Shillong kajing shit kalong up real point R degree Celsius but kajing kreat kalong kat nyo point pra degree Celsius kajing sekam gawahau kalong rup pranak shispa menstep but rup pranak shispa jan miet kajing hap slap kalong 0.9 mm kalak bendon kajing hap slap ba malu malah ki kat tu kat ni ki jaka Sean poi syaka bekut jong tup kubon nyepet biang sa isien yakini kimat bekongsan. Isim benta umin yang bak kejelau konrat sang malam bat kihek sorkar bagi kena pulih haga program tungding ha sekpak. On pelat ketenat ya ketenda na kebenta ke Shillong Roadway Project Shwau benai nailar ong umin tri ketenat jengok kai pertei bak pol lingdo. Temu ketenat excise jong ke soka ban pendon kam ya ke board digital la pelong ya ke jing kmi bnya hlo ke jing la ke jela ba marjan
Bab Klipaj Ba Deputy Commissioner ke West Khasi District ia jaka penek dok ha hakawa umyang ke Senong Risiang. Parlok bagi tu kubor ngela poisi bekut jeng tup kubor jeng mentaka janmiet hadu manusia percaya kesngi haga juk kubor kebesi boni pi baro.